ikaze kuri Rubavu Buy & Sell, turabasuje turabaramukije tubifuriza gutangira umwaka neza. N'ubundi turacyari mu kwa mbere. Umunsi rero twatembereye mu karere ka Rubavu nk'ibisanzwe, mu mujyi rwagati, mu mujyi wa Gisenyi rwose, ahantu heza cyane. Turi kubereka inzu nziza ikoreye finissage irangiye, inzu y'ibyumba 3 na salon na toilette ebyiri mu nzu, ikagira salon, salle à manger, ikagira cuisine, ikagira ibikoni byo hanze, ikagira parking nk'imodoka ebyiri n'eshatu zajyamo. Iri ahantu mu mujyi rwagati, hano hafi na station marine. Kubatahazi uzamutse ku isoko rya Gisenyi rinini, ukazamuka gato ukarenga umusigiti, aho haraguru rwose hafi neza. Iyi nzu niherereye, ni inzu nziza rero wagura ku mafaranga make, miliyoni 45 z'amanyarwanda. Ubundi iyi nzu ikaba iyawe. Nkuko muyibona iri hamwe n'izindi zo ntago zigurishwa, ariko iyi nayo urabona ko ari nziza kimwe n'izindi zose biri kumwe. Iyi nzu rero turayigurisha amafaranga make, miliyoni 45. Iri ahantu heza, irarangiye, ifite ibyumba 3, salon, salle à manger, ikagira cuisine, ikagira toilette ebyiri ndani, ikagira igikari, ikagira inzu zo hanze, ibikoni byo hanze n'amadepo yo hanze, ikagira parking ihagije rwose n'akajaride, kandi ni inzu nshyashya ku buryo kugira iyi nzu rero mu mujyi wa Rubavu rwose kuri miliyoni 45 na ni shwadi. Duhamagare batarayigutanga kuko ni imari iragurika cyane. Iri kugura amafaranga make miliyoni 45 ku nzu nk'iyi ngiyi nshyashya itaramara n'amezi 3 cyangwa 4 yuzuye, kandi iri mu mujyi rwose. Yaba gukodesha, ikodeshwa amafaranga menshi, ushobora kuyigura ukajya yikodesha kuko n'ubundi barayikodesha, ushobora no kuyigura ukayituramo kuko iri ahantu heza cyane ho gutura kandi hafi ya kaburimbo. Uduhamagare rero iyi nzu ntigucike, turi kumwe. Murakoze cyane aho muherereye hose.